Nunga jongjong makalason pamasumasuo pardonga saripeon anak do parumen nami. Asa sahat martua sahat gabi pengantin dohot hamya kana dua-duana didokna matua asa sahat na uli sahat na dinggan marmula gabi majolo huamang marmula horas. Marmula horas asima rohani tu hatta horas mahami na mangulahon ulah tahun jala hutiurna akka pasu-pasu nasihat Tuhani jalo di hari na curol alani amang parmusik nami gabe mang gabe nunga marmula gabe ho marmula horas bae majolo godang soba asa perjolo hai mar soba tua mata nomor tua di bata. Saur matua sudia kana matua jalai burma godang akka dak danak bae jolo dihami godang liat asal liat gabe liat horas hami hasuhuton mangulahon ulau tahun. Songonido diasar hona kau putana perjului harwa itiki me ikona bitar jala meme do gelle nang penong balgado ho rumah tangga iko dulodo uhut jala pudan jadi omma poda omma dulo nami tu ya nak doho parumen nai marhite hite meme alani bain majolo godang na sapur mar meme asahu meme hami anak doho parumen nami.
Tapi mandi bunguan benar sangapan namar las niroha. Maulate manang di hamuna rajani ulah-ulah nami akatulaku dan atulaku. Kami pihak kageleng menor las niroha nami. Di nataba bilang-bilang ni rumah tangga di hamu kaulah-ulah nami. Las niroha nami. Nung nataba rumah tangga di hamu akarajani ulah-ulah nami. Songone manang ditulang nami na mamuk ke rumah tangga. Do natulang nami. Melohami saluhu nakaburumuna amang borumu laimu ibotomu marlas niro hado hami alai di bagasan las rohanami sonaria katolan molo petung holar rohami manobonobamu halasok kamu mayan nona katolan jalan mangidu hami itu hamu totong bo kamu hami akageleng mono saluhuna manang di dia hami maringanan asang gitu jualan dari omerhite ka pasu-pasumu lamuloma gadok salongon nami boy patopon nami si bayan las nirohamu noeng nung apung hami sonak kaburumu sali roma hami lawan dapotok kamu suang nima akalay nami do inang bau nami molo tumpe holan siu-siu mardala kami akaraja nami alanin situasi covid noeng datungunang asir homo akaraja nami tung nima si dokonon nami jadi noeng pedi hamu parmusik nami adong dobe hatatan bata kami manoba-noba rajani ulah-ulah namion badamang manaho bartusi
do dihamu boru nami saluna do akabiri bibiri dison nungara makalaso kita sudi pasu-pasu perdungar saripeon ni idamuna na patut marida inang poso na patut marinang poso do akai botomuna jala marhiti hunini huju hami hamunakin na mangala tua ni ulau tahun di panortorion di baik kamu marbunga-bunga tangan nami asi marohani itu hatta sai hugadana hugabena makanan ni ulamuna pasariamuna tuakari mahuton jala di pada Tuhan sudiaka tahini sibolis ya kamuna asa di bagasan hati urun las niroha hita mangula-ula tuakari mahuton molo pitu songoni hata nami di pajuon nami nakin ni hutur dakka merdabu ngebe-ngebe hujau hami hamu akahula-hula nami manotor laos di bekamu do tangan nami marbunga-bunga mardongan hepe ala nang parmusik nami nunga tung masa siko ulau to jalan nunga hubetami tuna ulau tua ni ulau ta sediari dan najur dari sedarion asa sahak nauli sahak nadenggan tinahwai tio binai pujuhalu panuhatan bae masih tio laos dapok toma tu hasahan hula-hula nami mandapok kami tutungan di bagaso bae majola mang pano munomoni tong-tong hula-hula Ulam-ulam si madi huruf Butagau Sinagan Sinarapatan Saluh Ratahayang Karajay Sorry masih situasi tulang bangku mahamura
Atur hita barisata ate. Asa siap sesedot tempat. Oras. Satu. Ala borunta do parjolo marente. Tu kita pe parjolo hobas tak masalai. Dihita na marhamarangki. Si Boro toga purba satu toga si Mabora. Boru beri bebere. Narosya tiga baru dolok na deson. Soalnya tulang nami saluhut na mahita. Tapasa para serohani borunton.
pinarsangapan kami disondro atas nama OMK Dota Reka menyampaikan ucapan selamat berbahagia tudongan nama OMK sekaligus Bang Jamro
dan Eda dengan keluarga saluhna sayang giat ma menjadi keluarga na berbahagia tu ke depanna sayang giat atau diberikan Tuhan kado terindah sawani mahata sian hami udah tutu membayar mangalean ulan nagok membayar adat tulau data jadi Hula-hula pangolian ni Haanggi. goro kami Si Hoping. siap kamu siap BPD sungguhin yang perangkat desa Lingga. siap bundes jadi yang di Lingga. puo di rumah tangga saya mau Nah, tiga baru. Udah keluarga bahagia sungkatan di pasar nama dok tubuh Haloho. hari-hari hitung-hitungan Si Haloho. saya itu mau dia mau anak nomor sangap Nakano, bisa baribar. purna bu pangdua-duan dobo tim Sagala. jadi tung sotik Hula-hula pangolian ni Haanggi. Sagala. Gus Maroha hadiran namima ison noeng hami Marpau. diaroro nami buat si dobo Marpau. kebajongan jadi pangidon nami di luluan adaran napinar sangapan Rumah Singap. molo sian satgas sian hami mangidohon ima mengenai Rumah Singap. ikubuman ya tepat jamo patamang inang asara menjaga hita protokol kesehatan di hutan tahun sidok boti Pangolian dia anak nami. Huta Gaul. dangan rumah bedong abe Sudi hamunau nahoro hami dong amuna julu-julu siapa puluh doho siapa puluh elu Baik, sada. Papasok ko hay. Nomba Haanggi nami nama jabui habor hatata. biasa Pasak na tu semua tawai orang. dunia na lai mamerengaka Bulat jalo takin jalo tu hitam muse nama rahmaranggi. songono pungu di pasahatami Molo suhu boloro nama rahmaranggi market tikat tu suhu terdono dina. tung nahu gula PBK hulala. tung nahu Tapadalan sira dodo. saya simma saya yang dia mahujulan Alay na pertohonani matuta jowat eh. kita julu-julu tas Kaya siapa matu puluh perjolo. elu siapa puluh halak Nomba jabar ku Siboro hadis sana walu. Ano perdana tu jabar ris. Atau panima jawab tu. Siboro. Mahujulan narion tumugihon anak tahun aka boru doho anak tamu se nalau marudaw Girsak. na rin kujulan narion mau lihat mak Girisak. ay mamus Salo si pa. orang dapat menabay kadongan oh Jadi mulai tema di Pungata adong lek kamu hami kesempatan siang alumni SMP Total. Negeri 4 Pangiringan Tapos 1000. so kami le hadir songon Tarigan. turut berbahagia atas pemberkatan dari Purubah. jolong pasu-pasu nasihat Tuhani nakpe torop Sofika Mananu. kami ba mangatu si mamuna ala pangarator di Tagudang Debata Raja. Nasihat tiga baru dona rombongan hati tiga baru so dona. majo haroron nami Mananui pasat tengah. atik so Donga perpadan habiahan. papungahami ba selang turinggan nama bui dipergunakan kamuna Donga samudar lu beraja. dan ma sebui mamuna keluarga Lu beraja. Ben pasat para tengah. nak merburu mamuna menugut asang giat Idi hamu idoli lu beraja. soalnya majo hata siap kami hataun hata tabang Nami, kamu gudang dalan ng jalangon di udangan nami online kami hasudon. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kawan kerja Kak Meda dan juga teman Bang Cambro
yang dari Mandailing Natal. Bapak Jabar nih. Kami Pangula di mengucapkan Hudia nama selamat masuk-masuk. menempuh hidup baru buat Kak Meda dan Bang Jamro. Hanya satu doa, jadilah kehendak Tuhan di dalam rumah tangga Pangula di kalian. Hudia nama masuk-masuk baru nami dohela nami. Kami minta maaf, hanya inilah kami dapat hadir pada saat ini. Berhubung situasi dan kondisi, ada yang kerja, Pangula di ada Hudia yang ada tiga baru. pokoknya punya kesibukan masing-masing. Cuman kami lah yang dapat Nama hadir di tempat masuk-masuk ini. Doro. Terima kasih. Jadi Pangula di Hudia terima ada kasih tiga baru. sama rekan sejawat teman kerja tadi ya, teman kerja. Babaretas Nampana di Hubau. Ketok banas. Oh, lagi dulu. Pinatanggi-tangis yang nakiningan. Irobyo pinggol tubun na horno panangina. Nagpola be tinuto sanggar may kuruhuruan amar si boto ang kita disi. Si sada anak si sada buru do hape hita. Lubobi ma diulam ta sadaryon. Hodong do pau holi sakalia hodo au hita sadama sadaina. Si boro si ani si boro do si anon. Holanora. Moloho di joro mangihu mahami siap pudi. Molo berulao naka amang borutaw. Ale molohami di joro tong maparkokopo ibudi. Las doroha di pampain ni amang borut tamar kasih hopping. Tunggodang do di pasak nasi da sinamok ni borut tay. Alani hahadoli tung nasokotia penabuo di patu pahami pala sorham. Sinamok ni borut tay. Suatu manarita ho rak martang yang mahita tua mata debata asa gabe rumah tangga da berbahagia rumah tangga ni borutai do helai beremi etek bulung sirere bulak bulung tibaho horas sami nama bere horas musema hamu nama jalo titi pada tino pa hodong les di rumah sokono penaboy pasangat tami amat tadi bata ma pasangat to pasu-pasuna pasangat ma iya sokoni masyak kami mau latih para sidoli dapar hita di bagian tikyon. Jadi mau latih mak di hita namar hamarangi di bagian tikyon. Di matutu. Sokoni do munai nak kaning mula hami di jolo hau ma di pudi mula hamu di jolo para kongkom mahami di pudi. Matutu. Alana hita do di hita do sudi di hita do berburu di hita do tulang nehela biasa di pasahat tamu di bagasat tikyon tuhor di borutai manang sinawak di borutai di bagasat tikyon las rohanami dan pulut tape rohamuna kolak kamu majala tur di borutai tidak kamu do hami hahamuna jadi asasong do si tua-tua mesi do nami tapulon di si bagadengin na di atas ni padingdingan horas mahita saluna maramarangi horas barsi parengi batutu so ni masih rohona nami di hamuna agi idoli nami malatema jadi do di hamuna boru do tehela di bagian tikyon nunga di berek kamu parjong-jong namion ho bere nami nyom boru nami edang pilit boru nami do totong manang sa dia betotong do boru nami jadi si rohona nami di ho boru hami torok do dison bapak muna maramarangi molo tunga dong, dia kana berlebih urang. Jumu dulu tu hami, bawa asa tu apa? Betul. Dia asasiong di situ dua si doron nami. Dia hamuna guru nami do bere nami di pasu tu atai ma di hamuna. Situ buan anak, situ buan boru. Do hamuna mai sarma tua. Soalnya masih doron nami, dia hamuna boru nami do bere nami. Malata mau latih. Marakupi.
Hey. Imelda. Serta Bima Amang Raja Beron, serta Bima Inang Sori Barang, serta Bidi Hamuna, oh sangat doa sahuta, Narotu pesta huju, dia dan Namio, lalu behari, dohot parborwon, ada potong kamu laku-laku di pavilion, dalam hobat sahato. Dikit maraku mo Naro tu jolo buda Naliat na lolo Dulu tangan mampu Tugulung misi marlasuna Si jalo mati ti maraku Niyok mahata pasu-pasu Nakari hauduna Baik pacamurat dire Sai hatoi boru ni dula Boni sepeni ala pere Sai hatoi boru ni dula Boni sepeni ala pere Serta Bima Amang Raja Belon Serta Bima Inang Sori Bara Serta Bidi Hamu Nariat Nanolong Sai horasi tabe Serta Bima Amang Raja Bolong serta Bima Inang Sori Pada serta Bidi Hamu Nadiat Nadolong Sai horasi tabe Apehon asalkan naik Lele hitam mangolu Sai sahat ma Tubar horas ada horas Horas Pasahaton ima ulus tuho ulus pasamot tada doho itu songogor ni si jalo amon ulus pasamot ay maloro hape ho masamot anggurang malo ho masamot dang boy ibeko ulaw ni parumay mi dot anak mi di bagasa sadarion alani doho nok kumatu ito molo petung songonon ito nabo di baik kami doho tolay olo oh puter mabir doho puter hula itu olo dalay dah makorasi ma dagingmu doho tordim alay nang doho nok kumatu ho ito doho tolay parumay mi mura lungur rohani jadi molo mura pe lungur rohana unang irpuho mamikirin ani hati imana tuho do tulay daw say mura lungur rohana lumobi olo hamu boru siboro nunga hutadai sude mulai tubuh hamu hupor tibion ngahu boto menang nabuharo tingkah hunok kema ngahu boto pangalahomu ai jumulo doau mabotoi sian layon ujali ipelai nama lolo hoito leh malolo ho mangaji botokon hubereng mulai adong perbogasan ni burukku jadi paremu helam anakmu neng helakku ngahu boto holo dang boy malungu kibain gotik holo alay mereka alay ito dah doktor dah pagar mayo hatakon ito doh dileku jari doh nak kumatuho dulu ni lupa julu main nah hatu buan ni simar hora-hora di bagasan sadarion ulauta sa itu buma dihamuak kanauli sa magabi sa manang maduma balitang main apa gabi nani tabuan arita do lubobi abuna gabi nungari nator kita marsi pauloluan molo piteng songoni ito hata benok kutuho ba majalo parigi ngomu do partojomu ipasu-pasu amatta debata abang panggual pekoci naing pasaton ulos pasama mahami tulay kodo tibotokon baima na hobartusi alay na potojo alang-alang dairi ay pili na si dayte na nabardo mo tulos pasama tote munok pola iya
Ulus na uli sigat jak rapuo Pasahatapku matuhoy silang sapang Pasahatapku matuhoy toki narito Magido at tutuhan Marhite-hite ulus pasamotor Hakiat maipasipas jala horas-horas Jala pekek sorma tua hitabe Anak minum ngabe laku Boruki gabe baru main pun Marsia jua kita dia kana hurang Bature hita dia kana hurang tega Tanpa sidik mapercayaan Taulah hokna holok nasia Tuhan Darah hokna holok na marsiha holongan Rafa ulur hita tudorok tutor horas Nama Tubur Jaroto nami, nabongin dok asa tuhure nami. bersiap. Bison Ngomi rohani mado pasal diopung ulus suhu. sela. Opung Ima suhu. tubur kudo tuhela. Asa tonga dok persiapan diopung suhu. Tuhela kul honok kuma. Alano nama tuo. Hela. Molo pitung sungono na buita baik kami si matuan. Ulos hela. Ba anggia mak saya mamita mama tadi bata. Asa songo torak ni ulos mak torok ni pinopar musogot di pasu-pasu tuata. Jadi songo apa itu? Ba anggia mak songo tatak kulak kiningan asa gabi ho di rumah tangkam donok kutu ho itu unang paurak kami kapam rapatan na molo padok ni amang bapak tuang nak kiningan marga siboro molo kok nak kini maha nami bah molo dong hahurangan dang adong naso adong hahurangan ni rumah tangga di Portibion songon padok ni amang pastor nak kiningan siapa yang bilang tidak ada kecocokan dalam rumah tangga mana ido memang si berna alai kecocokan ini buruk lebih habagakan molo marci paulo olowan jadi opelah abun juhon patarida homa abun jomme ope buru asa orang tarida napogos naturasmu abun juhon baik di joloni marga sioping baik di joloni ngatubuk pun ison kami namar marang ipoparan yun puta toga si mamora boto natrasmu jalan dulu natrasmu di son asa mertuaku ido didok amatta di bata alani itu son lawan pasar tani ulos sela tuh ba songoni ma dohonok kutuh ma maulati ma dokona muna ina Avyo nunok kurhot na uti do juru sahali tunekku itu lektoku le malo mo tokon ura luguronyo itu ku si beda itu oh itu ngomraja buan dengan anak guru itu udah pada dewa oh itu tidak harus sekolah itu udah mulai pada tahun non kalau seperti donok aku soal notanya itu mendokon giring-giring main nagosta-gosta saya tuh mak laiku itu ku mengiring-iring jalan mengopa-opa matutu mau lihat mau lihat baik nomor domo tu ulas selau permusik baru hasiatku baru sinu ambeoku nabasa Luka magodako naik kembali nama ho boruku rahasia sampai tonu hali dua ipe boru hai dukaro berokati helaki di mana janao jakem apa subasudi natoroti birmatodi salinai hubungan lang nang sikoru nadi dolok ni purbatua hubungan anak dohon
sahang sahur matua pada umur punai pagi hati mabarku memenungani hodina sayunang lupa hoinang madu musi matuami asa tadang boruni raja Horas jole apeho mamataron matarhelay asi tapeho boraspir ate hatanion tu paradatam mo nate buat tu jabuni tulang musiboro do saluhu na kasi tuan nator asara kakaulaw matarhela baik musikna matarhela oh ada mamang tu para todi Horas apeho boraspir Margati Semua di memelotan. adong tersendiri siap potona Hamidah adong ibu kami menengah hamidah holan silua stotik hamidah tu besaku mangaju ma besatu wedakon on adong do menjana adong cengengna jadi ko maklum ma besatu son jadi semeda pe ko burju homar semetu adang gida udah kalau mentok dah api berjudul nama Allah sedih dakani hariaran na tanggo marepaiton tang yang nami si boro tu dia piamang boru nami mangalaka sitok kama panaik na hitok pasahat gabe horas 5 onom pista batu ama perlingkoman de si borok de batado si buat tua horas mahita di parorot matutu iya gabe horas Oke. Raja yang guru nami marga shopping. Kami tong son ulah marga siboro. Iman ini makalason ulah tasadari onate. Nama jalo pas perlu masaripeon. Buru nami nagabi parame muna anak muna nagabi hela nami. Tayang nami diho hela. Parao jo hela diho to boru ate. Sia nakatulang mo nakabapam sebatu amate. Bertanya kami to materi bata. Saya giat mato kamu gabi keluarga na martua tahu halamuan di joloni keluarga masyarakat terlalu beda bata ate jadi mang nogi pendok kamu mang rato dah ba sepertang yang mau pasatamu dirimu na tujahoba asa dipature hamu dinal mau gahon nak rumah tangga muna hatani nama tua nama dok tanyang nami tu hamu hela nami buru nami dakarnya rirang ma piak ditongan yahunan daging muna na jadi sirang to di muna mamarsi gongkoman bitang narum risma tudul ni bitang tu bitang nama risma to puna samaro hidup di perdua tayang nami to paterba anak pe di hamu dia ris tumporu pe torop dong muna besar matua nang dia amang burnabe do ate do nomor nami ba ada kaba to to butal fasa to no peng sarupa tu amamu tokar mangut satu nabatu kutu bau tu saat matu nabar ini satu nabar nono lima dari besok pas satu naima ulus itu rabu ulus nagajang segajang mau berita gabi gajang berita horas di helanami baru nami di sana teh molo nama masuk sila paso materi batado saya di paso mahamu tuaka arang arang-arang dairi hok putar hustu hutur sanggulan non anak sekaligus badok PT stok itu permusik dibuka kalas niroha marhite buru nami di sodo hela nami nang bacalo pasu-pasu parsulipion so ni madia para siduli nami opo kristan ate di son rodo hani siap pungot na tugo si babora lasi somma ho pasatami parhitean niya kapagiduat na tude bata
marhite ulus na ganjang do isto orabu. Las di somman no kupasat kami, obat tuku aka angara dasarta, dihamu opu kristanate. Jadi sorot do boru do hela. Parjolo sa halidang pasu-pasu do honok pupuda do, sian haminatoras. Sereliom ba sa arisi ngotot dihamu. Ikon ngotot muda do, alay di akasakap ni rohamuna. Naong mabuka persarepeo kamu. Ahado na gabi pundasi dihamu, asaboy gabi sejahtera dan bahagia rumah tangga. Jadi dison meda rohami songondonganmu. Jadi tungna holan hami pena jongjong dison alani akka kesibukan nauli munang palalungun roham lasma roham. Jadi dison adong dibuan hami sotik utik manang belganya ni nunga dibotohoi edaku sian hita jaladut tuhita doi lasma roham. Jadi tangyang nami semoga menjadi keluarga yang berbahagia, keluarga yang takut akan Tuhan. Jadi di sonari hita pe hita tangya komatong akadongatta na sodapotan rokap depe asatibu rorokap na sida. Jala hita pe aka napay memahon akal silas ni roha si marohani Tuhan say dilihat Tuhan madihita aka silas ni roha kebahagiaan di rumah tangga ta rak marsiajar hita tetap mahita menjadi sahabat yang penuh kasih sampai digana pedang nalo putus persahabatan tak apalagi songon sonarion sian mani huruf sian tugas si mamora nunga semakin erat ke keluarga atta. Semoga Tuhan memberkati semakin dekat musahita tujuan narion songon ima johata sia kami mewakili akadongamu melihatek kami nakinay pas yung amang buruan ala waktu na mau natin ba di pamareta ilan tepe kelonggaran tuhita dapat to mamang promosi kami dang pola martia lihat yey
hami do tela nami sonari hela nami jo tokan alana siapa buru jo hami tong nangi ando pesa tulang mo musira jadi hami rohela rison do to buru molo hami torop do rison babamuna na marhamaranggi do akana borum dison ne torop do jadi molo dison do ba rohot tong meredele tu jauh dari yete setada muhamida jadi rohela do to buru tu soni pinwang dabui terbuat kami di bagas satikyon ima ulu si torok rabu ima na manulupi di ulau muna di bagas satikyon hatanami tuha muna molo ami di kami di ulus sopiana sopiana kamuna di kami ulus di buru amuna tujuh lagi pengamuna yang maju ke di buru kami di asas sama dok situ tua ma sido horonami di bagas satikyon opun na sumirit mana de opun na sumerop tu buate oh bitang daru miris opun na sumerop anak pe dia mudik riris boru pe tuktoro para musik nami baik kamu ma godang na arang-arang dairi perburuan ni si Boro, boru bere bebere. Napasahaton, las ni rohanami, natarsongon, makalason ni bagasa pamasumasuan. Anak do parumen namion. Jadi amang ido waminang, inak bursiboro, inak kubi bursiboro, na boru ni layon. Asipotamu. Jadi tung songo dia penon na buai be kami akka. Anak kompono mapariban ni parumekon, balas marohamu, munebere kamu bagai ni ulus nebenen nami. Las ni rohanami ma. Mengadopi pestaon halasok kamu deh nang dah. Tungadope lalu minahurang ibab benan nami. Balas marohani deh nang. Aja tutuk kita pasu-pasu Tuhan. Jadi wah dita. Para musik nami. Sonari menortor mahanami son pariban ni parumeko do anakon boru bere bebere. Masih minta musik nah. Oh ya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita diberikan kesehatan pada sore hari ini. Tu anggik kuduasa selamat dedek. Rencanamu nang api hali tertundakan. Sama-sama matangnya kita, mudah-mudahan keluarga menjadi keluarga yang taat akan Tuhan. Dengar apa kata Romo tadi ya. Hopeda meda malam-malam hodede naboru sama-sama borsiboro. Nang barbaran no kamuda. Kan borsiboro kak garang-garang doka. Oh. Selamat dede ini penno kamu tinggal. Saya lului keluarga di Sida, terutama mendaftar ke gereja ya. Holani dohata sianau isona dong ipapung hami
sebenarnya mau nuhor piring don alenon molo itur hamen no piring ibo kamu no kusan gebe pocca jadi tuhor mano ni sadade dah dang adong boy terlek kami manang nadia bereng mah tuh lu hami son mama terang alani orang cengeng anaknya terus abangmu pedua sedang boyro alani situasi ope hami na dua penuh perjuangan doa kami mulak ke sodadek aleo untuk menghadapi pesta modadek selamat Muhammad dua ho Meda jadilah kau menjadi ibu rumah tangga yang baik nanti di keluargamu ya dek Pak Alana siasaden. Oh jatuh deh. Permusik nami no. Siasaden ni rohanami pariban di baromen nami oni mageleng ni si Boro Margana. Asai pasatan nami silas ni rohanami. Asabay majol musikna kasihnya mengalir seperti sungai. Iya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Aku mau mengikut Yesus, aku mau mengikut Yesus, aku mau mengikut Yesus selamanya. Aku mau mengikut Yesus, aku mau mengikut Yesus, aku mau mengikut Yesus selamanya. Seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Aku mau mengikut Yesus, aku mau mengikut Yesus, aku mau mengikut Yesus selamanya. Sorak. Di hamuna lain nami opo Kristen. Na perjolo dohonon nami mau lihat di hamu merhite di ulaun ni bere nami sedarion. Hami hula-hulamu manang nasongod dia pe kehadiran nami. Molo pe tor sepiga hami akka hula-hulamu naro di tikyon. Idok rohaku marsimak lumam mahita kalayak kaitoda na boruda. So ni mahata nami di hamu mang boro nami si Boro. Di hamuna na dua bere nami. Bere bawah doh bere boru. Siap kami tulang dohonon nami tu hamu. Asa di ulaun sedarion di marhite-hite di nang majalo pasu-pasu pardo asaripeok kamu siap tong-tongan huriai. Tang yang nami tu tuata. Gabi mahamu rumah tangga nadame narukun. Jala si buat sangat si buat tua hamu pasu-pasun ni tuhat tujulan nyarion. Molo perang terpatu pahami akka ulus. Unang bereng hafalna doh gejangna tang yang nami mai tutuhata perhitian asari pasu-pasu tuhat kamu tujulan nyarion. Merhiti pandohan yang kana tua-tua ya hubegi. Molo biser matani hari pol tak datang ke matani bulan. Depak tuha suntutan tutal mai tuha bicara tuak katik kina mangihu masuk tadi amuna di rumah tangga muna saya jupangan hatubuan ni anak kamu si pertahe dohot hatubuan ni buru nabui si pudu jabulan mabain musik nomor dua mutu parpunguan namion oma amin wain hula-hula ni perkelengon namion omaloh iya.
tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Oras. Nang persobahan itu tulang namion, ngay sampai saluhu na bulay siyak kijang satu toru. Di perdalanan Yesus di jolokku may musik na asa borhatami pada foto tulangi. Iya. Di perdalanan Yesus di jolokku, holong ditanyahi mano gua nang bingolu ku hono sombao tumsona mardalan rampon ho todo bakas pano gua ring hodo lang kaki mahat roti
hotoi Hatani Tuhani Sai hotoi Nama saat kaparu kilon Horas. Jadi mulai temakang baru di kahatamu. Jadi soni mak begejo berhasian di son rodo hami salut hula hulam dot hula di bapa pulang di bapa salut mulai kita satu toru satu baru merangi makalason naung majalo pasu perbagasa kota jotuani sialani di wakab di son dalatan yang nami tempat teribata ulos nagadang mertamia kami tempat teribata anggiannya gadang dia merita gabe gadang berita harus pasuan yang mata teribata asa don nami mason hatan ya karena matway kami nang pasato pasu urang mahami abar rohani non yang namanya surang baik godang na partuji
Doto boru ngari bereko hami di sotu torok do ngari huton ima tulang ni na mga napoon. Jadi torok rahami. Nian sarung padu sudi ay natuho ko petong do tulang na ilo seboy di arap po nang idonay. Jadi tulang na do sudi. Jadi bapam do hami sudi. Jadi si dohoron nami tuho boru na bereng ma di haroro namion. Ina manulubi akaw lomunon. Las rohanami. Di bagasatikyon ima di nang saut tamu majalo pasu-pasu. Pardon sarepeo satongan ni huriyate. Jadi di las ni rohanami ma bereng. Di tikyon alana si toro pami akka tulang ni na mga lapoon. Tulang na akkay nang uda nang isok kami sa luhuna. Jala hami pe na di hutaw. Nga di sos sa luhuna na. Jay las marahuna alalas dorohanami dah. Jay ito do nilai nami hami rodo sudi akai bottom na ison jala dibuat kami do siatongan ipungatai ima angkar dasar pai tuksongo dia betoi do to dailena las raham jala tuksongo dia pidak kapanulu binami ima dipanguli ni bere namion las raham itu dah do to da leda jai asasong indok di situ tua mesiro horon nami bitang naru miris tu benda somorok ana pedia riris boru petuk toro ador haruka mene tanggo tumali lobu ador siriri tanggo tumali orbo saat mau sarumah tua di petuk tugu baupu saat tu namarnini marnono saat sani zolu mana saat tu bortian di biaka satika di masa tayu urus namarabo saat kita saluna tu pangkawia Rohami setulang Selas rohanami hamba sahot kok sei dongamu sarima tua mau burukot ya beda tu sahot pe takiba kata pasu-pasu masuk di bere do baru di bagasan tikyon ada yang mga pe pasu-pasu na mahami tuuru namion do tubere namion asawe dang ba musik na marulupuluk todeki Aduh, mana tu si talasarina?
Margasiboro kota. Sebagai ibu Margasiboro kita harus terima apa-apa kurang di Indonesia bumi hal ini tonglo Margasiboro. Jadi naurok isi nampi ga semua sirkas semabul bona anena. Kurang hal masak di kebarbori tulang alai nanggok anggo sasitana dohot rohana. Jadi pada tikyon kamu baru dohot bere tanda dohamuna dua sioloyada. Menurut penilaian ni natorok pe aksala be yang dohamu memang sioloyada po. Jadi hendak kejolo pe baru dohot bere. Ba ingok ma horasara hido hono nago memang puda na amburang po amma dohamu alai horanon. Ingat kamu patik dari mahoni antara dua pihak atau ras guru doh bawa alanya ha kebenaran semua ni marmeo be guru tong lupak marmeme bere op tong lupak kami dan gabe tinggal. Jadi ingat pagi-pagi mahoni pasangan atau ras semua semersangap tu dalam berdua dapat nilai mu jupang jenalahan semua ni mahaban itulah semua ni nak kata urus orang rapor tapi kalau ketemu ni bagas tak media sangat daun tua tuburan mau dua boru dongat kami di sarima tua mana lepas apa dongat kemudian saya ada pulang asal air berjulak-julak maina julak-julak naik bina batu tahu dia muna bere nami do nami akka pasu-pasu di raja do ngasauda sok-sokoni do hanya katulang muna aku hamumai marto ngani jauh ewe siok raja mina berlingkungan di Siboro Horse main saluna di pas-pas tuatai soalnya silonami satu bortian di 3 ras di bagas antikion tuku hai mahamuna tutongan di bagas sama ita saluna tu bangkawia awak parmusinami bagas antikion tuku hai maan pinupus nami on tutongan di bagas asabaidam na nau bakusi jadi soalnya ini tuku hai
Orang si Beno. Baru kan Rohami. Roma. Roma tadi macam baru. Asal orang lagi. Oras. Lihat kamu minum masih dia. Ada kau lagi nak kamu nak karo. Mangai le. Baru masuk ke Perburu. Iyo. Apa ni le? Ada Perburu. Ada apa naik? Yang kelopi. Betul ke jamu dulu sih? Sepo tu. Tengah ni bagus. Ini aku baru. Nang bereng ah. Di udah ni baru main mi. Yang baru tak meho sang apa atu ada. Buat anak mah. Oh, baru main mi. Kami boleh tukar dulu sama tu dah. Pura. Cermin itu tadi ni. Wah, apa nak bertutur? Masih cukup. Ayo sungguh pukul. Tergadua mga muda. Jangan berbolas ya. Masih kurang ahli dulu. Anak kulihat kalau boga itu. Anak kulihat. Inna, yang dah mau. Lasor wata. Abu mulak behita. Abe. Orang lepe, tulang nak. Itu kami dia deh. Itu. Oh enggak, gabi. Enggak, ati kau bayang bro. Lepe? Bang. Halo, Mas Iko.